السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أده الله سبحانه وتعالى ألقون منا إرشاد دبا أمر كربا ألقون منga أمل نفس سلام كرما أدي آكيغا ألقون منga أهل ورين إباك بلهتما ألقون من حوال بغن تبي هريها إمين نركين سلام كرما إكوريغا تيفونا هدمفلو أروما ألغن بينو عموغتيغا دارينج سلام مي هريها إنسانو بسكما أهميت كم دينا كم إنسانو يكرتا هريها حيوانو بس تبيفون ترين راجي تريغ ررشوغا أولوبومغا فرصة لبرانغ فا بيبيفون فنوداغن نوانا في كوكولو نوتا كوكولو إيغا بيس ألاغن ebihun edikunna fiyoton nukutama fuga e kukulu konfade kunto ege fiyotar rakatar kurma hela samaluwani e fiyotta ka dimala insana bes midanvi e kukula bura etan eta size bod insana dima kurikam ga bes eti ege amil nafsu fuppa dafa e fiyotta ka dima kuram miha ka dimaya fumagen annan hama e usulun gaganda kan huriha janwarun bes huriha hayawanun bes එතකති දරින් සලාම කුර්මන් එතකති සමාලුවේ අහමියත් කන්දේ එම අල්ගොන් මෙන්ගෙවස් ෆිත්‍රතුගා තබියතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබ්වාෆා ගරීසායේ දරින් සලාම කුර්ම මසේ කුරුම් එකමක ඒ සලාම කුර්මුග බා ගා අල්ගොන් මෙන වර බොඩන් අහමියත් කන් දෙවෙනි මි දුනියවි සලාමකම එනම සගීගතුගා අල්ගොන් මෙන් එම්මෙ මතීර අහමියත් කම දෙම්වි උඛරවි සලාමත نركين سلام بوما أدي أقول من قدرين نركين سلام كرما هم الله سبحانه وتعالى عنقوني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى أقول منا أنجوا أمر كربنا إمام جميس تكون نبي تبامي أمل نفس تكا أدي تبامي أهل ورين كتريجا أم بدارين أدي دارين كتريجا ملكن ده أم بدارين تبامي نركين ألفانا كن سلام كراشي ألفانا كي ألفانا جدارك مغا ميس تكوننا أدي هيلتا همنه ألفانا كي يكون هيلتا كتو إيشسن ألكون كرمتكا إنسانم بينو كون أنو بدوتا غهيلتا كميكس ألفانا نركيا حوال بداعن تبوني ملائكتون كمفتا ملائكتون نتو بيفلونغ طبيعة غاوس هركشكان ورغدكان إكلويغا فوا ماتير ما ملائكتون بيفلونكي الله سبحانه وتعالى إبس حالك أريد بداعن نوانا بيفلون نو أد بيفلونكي بيفلون الله حضرتون أن أمر فلو تنفيذ كربانا بيفلون بيفلون أن أمرك كباتو إن نرك حق وفاوا فافورينا أردن ترينا إن ركاغا عذاب دبون إما ورغدا نرك ورغدا ألفان إتنجه من نرك إتنون ألقون من نفس السلام كورن بجه إتنون ألقون من نفس السلام كور متك ألقون مسك تك كورن بجه ألقون من أميل نفسا أد ألقون من أمينا دارينا أدي إباك بلهتما ألقون من حوال وجنتي بهوريها أمي إهم كنتا كيرت الله سبحانه وتعالى نا رسول الله صلى الله عليه وسلم باوالبن وحي بس فلقترين أمي فرتما باوالبن وحي بس فلتو قتريجا همني إب أمر فلكي وأنذر عشيرتك الأقربين كليك فانا إم تماج كم جا كم بدو كليك فانا خاندان منبرنا إنذار دباشة همي ما رما رسول الله صلى الله عليه وسلم يفنوني مول إنسانيتك إكما كليك فانو دعوة بس فتوما مي أمر كربني إكليك فانو جبلهم مقداشغاتي بي إكليك فانو عائلة ممرون كيبين إما دين إدعوة فلابين قص مياد الحمد لله علىكم إنها بس دعوة واصل فهموني إما كم ميه جبس واجبين ميه أميل نفسا أدي ميه أمينا دارينا أدي بياكو بلهتما أين حوالة فوري كم ميهكو نركين سلام كرما مسيكرو إكتون ماتير ما نبينا رسول وسمني نمونا ألقون من الدكوا دبافا إبيج تريان إبيبي فلون الرسالة كاجين إفنو بيونو
qawmge mihunna ebebe fulun ge risalat for kod de bumuga ebebe fulun wani hama huriha emmen nabes tafatin nati Allah subhanahu wa ta'ala ge ilahi risalat for kod de wafa hama ayagga ege terega ebebe fulun ge ahlwerina ebebe fulun ge daridari kalunna daridari kambuluna message wani for kod de wafa hama ebebe fulun ge masekka pulgu terega himeligen dia ebebe fulun ge daridari kalunna daridari kambulun naraka insalam kurma masek kurabun ek terega algomena fenan visna wadagen nuh alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala insaniyat attaka funubi emme furtama rasula adek lekfanu ge qawm ge mihunna imamuma Allah subhanahu wa ta'ala imamuma Allah subhanahu wa ta'ala ke mamuma eklangia bolamba Allah ge amur furta tanfid kurma gwale bu ge terega ek lekfanu ge ambi kamalun adek lekfanu ge dar kalun besekan magwalabi enama istibe algon men emmen dan haqiqate ke to qur'anu ge ekan tasjil kurayfa wa haqiqate ek lekfanu ge dar kalaku matir ma nabiyullah nuh alayhi salam uredi hemagun kassalagen gos halak wegen di enama emme fahogutu gaves usna wadagen wa emme fahogutu gaves ek lekfanu dar kalun nasihat de mundulan nukraba dar kalun nasihat de mundunu kurbi kibengento Allah subhanahu wa ta'ala anga fadain ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج هذا الله سبحانه وتعالى algon men khabar deba fadin nuh alayhi salam eklege faanu ge darikalun ehen kafirunna wakin on obba mifen wadagen wani ehemima eklege faanu ge hipplan ummid ituru wegen di mi adives ummid obe kam mi darikalun hidayat ge qabul ko eklege faana tabadagen faanakama e kafirunna wakin wakana fi ma'zilin e kafirunna wakin ekane obba mifen wadagen wani hembege mi vidalawani ya bunay dari fly ad visnawdagen nam eklege fa mi mukhatab kurwa riveti goy يا بني اركب معنا هرمنا اكيغا مي نوا سلامتك نوا نجاتك نوا سوار واشي انما اين اكما انكار كوري اكما انكار کو بڑاوگتی ان بني تم نگس فربده کان اراگم مي فنو مي طوفان کے فنو سلام با ہوشیمه انما هندو گاوس نوح عليه السلام ان کلیفان کے درکلنا ہندم کو دبی الله سبحانه وتعالى رحمتك شامل وگم وا می حق منوی شامل وگن دیا میہک بنوی میدو اللہ سبحانہ وتعالی می کرمت کربا کنتم سلام وانا میہک نتے انما اکلا دارکلون اکلے فان متر ما بس فلن نہیں انما سالگم من من لبگن دا ارشادکی نبینا رسول اد ام فرتم رسول نوح علیہ السلام فشکن دن وڈاگن ہریا رسول نبس اد ایک کریگ آدم علیہ السلام بس huriha bebe fulun wes bebe fulun daridari kalun daridari kambulun narakain salam kuraveto akhirat ge dinnevun bebe fulun daridari kalun na daridari kambulun libbad veto masak purful wani kurawafe ahima bebe fulun ei algomet kain hemme hona munaki bebe fulun masak kure fadin algon men wes jehene algon menge darin narakain salam kuraveto آخرت کے دن میں اگر میں درین لبا دے تو اگر میں مسے کرما اگر میں کیا منور کتو مسے کرنی کدیں گے کھانا ہیو ایم ہیو کھانا گت کا بیٹ مٹکا تفات دترتن ہداگن دور تنتن گوسگم امی ایک دن بینوا ملکا ایک دن بینوا چیزا بٹر اگر میں گنسدم ایک دن صحیح گتم فروا بین وجی اگر میں فراگ بیر قوم تک گوسگم كنت تنقل من إبا حاصل قدام إكما كباي فهران ألقم من هندان التالبني مي أخروي نجاتا الله سبحانه وتعالى حضرة لبين وين أمي ماتير فلاح الدنيا من هداد المتكا ألقم من كورن جه مسكة باي فهران إكما ألقم من هندان التاني إنما سنابداغنا نبينا رسول عبدو أمي مهم أمي بڑا أهميت كما دبني مي أخروي سلامة التكا أمي جن ألقم من الله سبحانه وتعالى خبر دبا فدين إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن إكليك فانو دردر كلنا وصية كربني مي إسلام دينو غاهي فت متكا سبك إسلام دينك مي سلامتك مغو مي سلامتك دور أدي إكليك فانو كافر در كلنا يعقوب عليه السلام فدين كنت كربني أد الله سبحانه وتعالى ألقم من خبر دبا غتغا مي سلامتك مغو إسلام دينو غاهي فت ما دينو إرشاد تك
amal kurma edin algomenda bawalawi matirmang Allah subhanahu wa taala bolama eklange kemanteri wuma Ibrahim alayhi salam eklek fanuge dardar kalunna wasiya koravi Yaqub alayhi salam eklek fanuge dardar kalunna wasiya koravi mi bebe fulunge dardar kalunna wasiya koruvumuga mi angawani ade budu takan alkon kurmun durheluma ehni e budu takan alkon kurmun durheli nuwe ham yaqinu bas salamatan nulbena adi e dalalatuge magukam ga hemene mi budu takan alkon kurmun baragina mihum wani halak wegen goswa komme islam dina tabawma Allah ge mag ikhtiyar kurma Allah subhanahu wa taala kiyaman teruma eklange bolamma nabiyuna rasulun ebebe fulunge dardar kaluna dardar kambuluna adi ebe fulunge behetum ga dashkawa emiha member aila ge member na angawa wasiya karwani egatun Allah subhanahu wa taala makrwa matir karwa hikman ebe fulkadavi ma luqman alayhi salam ge wasiyataki wasamai الله سبحانه وتعالى فدين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان عليه السلام وسكليك فان دردر كلنا فتافن وصية فتافني أم فرتمانوس إيه در فلاي الله سبحانه وتعالى شرك نكراهش كمه فهيني شركك بدوغم وأنياك تبفنا إنقودا جنوار دين إيه فوقا لقمان عليه السلام كليك فان إرشاد كتريجا أسفوا هريا إرشادك بس قولي فاؤناني أخروي سلامتا أدي هيو كم أمر هيو كنت تك أمر كرمان باكنت نهي كرون أدي نماذ قائم كرون أدي كتام كودا كم كابه كتوم الله سبحانه وتعالى حضرة سؤال أننا كان هذا مقدمون هم يفدين سناب داعنوا ما هن رسول إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله سبحانه وتعالى عنقون إيمان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فانو إسماعيل عليه السلام هذا في الكرباشي واذكر في الكتاب إسماعيل هذا إسماعيل عليه السلام خبر الله سبحانه وتعالى خبر دبني يكون بيفلتو أي وعدك تدوير وداق النبي مان رسول هذا النبي إكليك فانو أهل ورينا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة لما ذكر مشاء زكاة ما أمر في الكربا أدي الله حضرتك إكليك فانو هم وني الله سبحانه وتعالى روح ودك تون حاصل كربا فما ترمى بيفلكم جا إما مي قطن أقوم من هريها من نبس بيقطن إتباور في العالتكين إتمتير نموناتك اللي بيجندان متير مع نبينا رسولهم أدي متير مع صالحون كفراب بلون إبebe فلون كدارين أدي أمبين أدي إبebe فلون كبيرهتم كداشكا وهريها من سلام كرف متكا أهمية كندبي إكما السمال وداع النبي إكما فروا بهتبي إكما ركعتري وداع النبي إما أي ألقمة تكاو إنجرشادكي إكما كدنا وانتو ميدن فدين ألقم من كدارين سلام كرم بينو كم كوانا ألقم من ألقم إم فرتم في ولكي ألقم من أميل نفس هيوموغا سيدا وغتون هيوموغا ألقم من فاتلة الثابت كرون أقول منك صلاح هؤلاء فاكم قصفة لبي فا بكم قاعدون هم بجيا إرادة كروية الله رحمة فلون أقول منك دارين الله سبحانه وتعالى هو توفيق من بركربانه هم من أنت الله أنجمني سورة الكهف موسى عليه السلام الخضر عليه السلام آدم دقا هنقاديا متير ما فلاول توجه تريجا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك هذا خضر عليه السلام موسى عليه السلام مي بيان قد دبني إدبيفلنج إذا ترجع دماغ دي كنتا خضر عليه السلام بنا كربا نوت مرامات كربي فارق جواهكا يكون فارتو فارق داشوغا يتيم دكوجة كتكا خزانة كنز والله فوا فارق كيف جنتو خزانة دكتور نتكا ركعت ركريفوني مي خضر عليه السلام بيان كدبني وكان أبوهما صالحا إذا كدينج بابكي هيولفا صالح ميهك هميما الله يراد كربي فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك الله سبحانه وتعالى إدوردغتي إكلانج إراد كربي إذا كدين فراورن غير مفوقا عمرون إكدين
amilla fama che teduwe amilla nafs i'timad kure war wumun edekudin nattaka tayar kure fa not rakkat kure fa kanz e khazana nirmat e Allah subhanahu wa ta'ala ga he rahme fun edekudin nattaka irad kurvi matir ma ni'mate وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا خضر عليه السلام دارنا ميكن تتمن كليك فانو كربيكي تمن كليك فانو عمل له كربي كم يقول تقانونه كم أي الله سبحانه وتعالى أمر فلو كربي كم يقص مي دكودينا تكا تجار كرفا كنزو فوري فوا كنزو ركاتر كربي جن دي كيف جنتو دكودينج بابا إنج هيولا فاك متكا دكودينج بابا إنج صالح كمتكا إما ألقون من درين سلام كرم بينو كم جوانا ما أقول من ألان جهنم مهم في ولكي فرطم في ولكي أقول من عمل نفس تنج إصلاح كرون هي ولا فاكن صلاح أقول من عمل اختيار كرون هي ما قال من فاتل ثابت كرون مي هي ما قال من فاتل ثابت كرار هنا نقول جهنم حقيقة كي مي دنيا كي امتحان مي حياة كي امتحان مي امتحانه كا حقيقة كا ورن هردنا كنت تتكا أقول من كرمة الوينه إكرمت نار كم كمجا وسالكم ملنجهني كباتو الله سبحانه وتعالى رهود جنوا قوي كباتو الله سبحانه وتعالى أقول من كبين إدود جنوا قوتكي أقول منها إكلان رهود قوتهم منبر كرمتك الله سبحانه وتعالى كانوا وافا وقتي كباتو إقول كويس أقول من أميل نفس وتأقول من هوا نفس أقول من بيان كراو قوتين نو إهمي ما بسنا ودا كنما بايفران امتحان تان أناني وران هركشكم أو إهم أولا بكم باقي سابقي أقول من بولامني الله سبحانه وتعالى أتو نو تقول من بولامني أقول من كريمتي أقول من هل متكا دنيا دكا دارتك أتو الله سبحانه وتعالى بلا ودا كنما إهما امتحان تان أقول من أنان امتحان تان كريمتي أقول من فيل بكنوان إهمي ما تبيفنا إنقداك النوانا طالوت الأشكراك النكمداك النبيهندوغا طالوت الأشكار ورا ما بود الأشكار إن عدومونك دشمنونك فراتم ينني إهما طالوت الأشكار إبجه أي أقول مزمانه بناقطة discipline بفاوا كيا من تري الأشكار كبان إهما إكملتك أكرمت كربي امتحانوغا كي طالوت الأشكار أنغواني الله سبحانه وتعالى كي القرآن قام خبر تسجيل كربافا فدين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم هذا طالوت إكليفا أن الأشكرا كي كنكمدا كتمو دين أمي هنا إكرمتي كندت إكرمتو مفوقا مي أنجوني الله سبحانه وتعالى تبامهم امتحان كرم متكا تبامهم كرمت تبامهم كور كرمت واحدة فأكورم فم باي في ميه كي تمن كلا يفعل كلاشكر همنا ميه نونه إكماكو همه كني أجوتة كممبر همه كني أجوتة كممبر باي فا دين إجوت كبس إكورم إترفن نبوي في ميه كي أي تمن كلا يفعل كلاشكر كميه كي كينة تويدا فشربوا منه إلا قليلا منهم مين كترين ورم مد ميه كبنوي أميهم بينهم ورك نوتا أميهم نتتكا كانل فامي ورن جينا بوي في إما ميهم بجن نوان إكلا مادو ميهم مادو بياكو أميهم نتتكا كانل فاوا ميمبر الروحفا أميمبرهم فدالي إما ألقون من بس ألقون من نتتكا كانل فاوا ميمبرهم ألقون من روحين جهنة إبر إترا ألقون من بينو كجنوان ألقون من نتتكا كانل فاوا إيمو كتيريك ألقون من تبين جهنة إيم فانا ألقون من قص جنوان إيمو كا تبومون ألقون من الليبة untuk utakeng aikam gavias ade eimun beruwegen diyama algom men duniya ko tum fasih kam libunas ade eimun nukumegen algom men haddum beruwi ma algom men tanawas kam fasih kam libunu kam gavias Allah subhanahu wa ta'ala algom men kimatir wange bajhe eirun algom men rakatir kam libeni emiba mi salame kan hodumattaka emi furtama algom men korong kamaki furtama Allah subhanahu wa ta'ala algom men attaka kanalu wafawa imuga algom men faatele ta sabit kurun ekamattaka algom men ebajhe e inta deneganna edenegat maki ei
dini gotun Allah subhanahu wa ta'ala algom mettaka angawafawa enge wonta ekanage matiru kurawa makruwa algom menge telefon wi ma nabiyullah muhammad sallallahu alaihi wasallam algom mena dukra wi matiru ma hadiyu dene gatun ekamattaka algom men jehni dini irshad tan hodun dini ta'limun algom menge nafs tan musanti kunu ei algom men dina lob kurumage teriga himene kamen ehmengenta ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurabani man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din Allah subhanahu wa ta'ala mihe kan hegon iradu kurabba fiya ene dinuga visnun debbe adi dinuga ena fiqher kurabbe fiqher kurum gani kamekene algom men fiqhe mike ilmu ena missandibugun ekanye nu fiqhu ilmu egetere wadigen dan ekamako dini ilmu dini helon terika emihaka debbun emima algom men geteren evs mihaka enage hituga dini gatun enage maalumat musandi kurun dini ilmu hasil kurma lobe kam ga wanama yaqin kurwa ei Allah subhanahu wa ta'ala enetaka heugen irada kurwa kamge ed dalil den ege macca bina kon ena masay ko fikam ga wanama ituran Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq davan shakne mit tawfiquga hama algon menge mi duniyawi imtihan ya karatum ekmi hun tafatwan enmas dini gotun kantan oti kine kan algon men denegannan ebaje bay mi hunnan hiwani awra niwakurumaki wajibekan nengenya den komen awra niwakurakan nuje fardu fasnamat kurun ay fardikan wata fardu gmane ki sugwakan nengenya den miskita neri srangalwane kumekas engumaki ei masale ke nengite bejja oti rangalugote mi bay mi hikuragen en hi kurati ta deto bay mihum ge bidannawi bas ko sharu getere bes mi gossa onani emege misrumi humbuna harbahen onnane afati ma'rifati rahati ma'rafsh afati ma'rifati timannaga afatake timanna jefa balaki bod undagulaki timanne ingekame rahati ma'rafsh tikoma timanne oin aramaki timanne nengume ema mi bidannawi rangalu gotaka bes mana kurwene rangalu gotaki timanne washaage mi oy ma hawlu geterege ha kantata kon timene undugu mideni e timanne ekantan e gos kantan inkan egetiye e gos kantan timanne nengun kamga wana timanne huri aramge e rangalu gote enwesane gos gotaki bay mi hunam midanwa gota amal kure fadain awre niwakurun muga awrage imaki kubakan awre niwakurun muga kanta bahta nyane kinaka nege kamga wanya ena deke gotuga kumen ekamaga ahamiyat kama deka nujhe namaduge ahamiyat kama namadaki kubakama namaduge maqamaki islam dina kubakama kan engenya den hama ena namad mi bangi ga adu imun kamga avesa istemal kanudi hama wagut hedu kalla vidan mihim bes bay mihung bes lung hurdan kamegas algon men ebeje algon menge dini ilmu algon menge hitta tanawas kurang algon menge malumat musand kurang eirun algon men nam salam kan hodmattaka masike kurmuga algon men fasihata libigen dani den hanma ful kurba algon men ga amila nafsa algon men dani salam kura kam ga wanama algon men ebaje algon men mi ummatuge mi hon kam ga himenuma muhammadun sallallahu alaihi wasallam ga ummatuge mi hon kam ga himenege nuni algon men salamata nulbene algon men muslim maim bafeka vihomukun adifariga mi ummatge mihaka bumuge nasib nulbe hinga dana ekibegen to ay urudu muge terega halakogen algon men nifaq algon men macca beribegenege nuto kufru algon men bala sawarwegen algon men halagge tere wetege hinga dana emejja mi ummatge mihekam ga hemenuge nasib men algon men ka nulbe ne efada halati kurmati begen algon men laga algon men nafsge lagan hawa nafs do kalle wejja emege rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon daba irshadege ebowe ma min ummatin illa wa ba'daha fi an-nar wa ba'daha fi al-jannati illa ummati fa innaha kulluha fi al-janna hadith kurabani e ummatige ebba sorgega e ummatige ebba mi hon sorgega an ebba mi hon arkaga nuwa ebbes ummaten nuwaye timan kale faanu umme fiwa timan kale faanu ummatuge huriya me bani sorgege ema ekle faanu ummatuge mi hon kam ga algon men heminu mattaka ekle faanu ummata nisbe bum ga sharaf hasil kur mattaka algon men ebaji ekle faana iqtidaba ekle faana ki qudwate kam ga adi
uswatikamga nagan hifan ekamattaka algomen jehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabbi irshad algomen bala ekiwa dasko dirasa ko e gota algomen ge akhlaq algomen ge ulum batta kurun komfade kunto ekle ek faano e buri riti akhlaq algomen dabba fa dakwa fa darinna behegotum bes midanawi salamak darin salamak kurmattaka algomen kuranje tafata kanta terin eta kantattake ರೀತಿ ನಮೂನಾ ಆಗಮದ ಬಾಫಬೈ ಏಕ ತೆರೆಗ ಮಿಸಾಲಕ ಎಕುದಿಂಗಿ ಕುರಿಮತಿಗ ದೊಗು ನಹೆದುಂ ಎಕುದಿಂಗಿ ಕುರಿಮತಿಗ ಎಕುದಿನ್ನ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕಾಗವೆಸ್ ದೊಗನ್ ನೆಹುಮುನು ಏಕ ತೆರೆಗ ಮಿಸಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಆಮಿರ್ ಕ ಸಹಾಬಿಯೆ ವರಂ ಹಾಗು ಬೆ ಸಹಾಬಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿನುಡಾನ ಹಾಗು ಬೇಫಳ ವಿದಾವನಿ قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي قال فذهبت أخرج لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعالى أعطيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة أو كذبة عبد الله بن عامر بدالوني تمنكليك فانو كودا يرغا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنكليك فانو جيكولا وراغ النبي ده كليك فانو ತಿಮ್ಮಂಗೆ ಗೆಕೊಳಗ ವಡಾಗ ಮಣಿಕೊಂಡ್ ತಿಮ್ಮಂಗಲೇಕ್ ಫಾಣು ನುಕಮ ವಡಾಗ ಕುಳಿಯರ್ ಕುಳುವು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ತುತ್ತು ಕುಜ್ಜಿಂಗೆ ದೋಸರು ಕುಡೆ ಕುಜ್ಜೆ ಮಿದನವಿ ಕುಳಿಯರ್ ಕುಳುವು ಮಟ್ಟಕ ಅನುಕಮ ವಡಾಗ ನವಿಮೆ ಎಂದು ಕ್ಲೇಕ್ ಫಾಣಗ ಮಮ್ಮಾಫುಲ್ ಗ್ವಾಲಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅನ್ನಾಶೆ ತಿಬಾಯ ತಿಮಂಕಮನ ದೆಬ್ಬಾ ಹುಶೀಮೆ ದ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸವಾಲ್ ಕುರ್ಬನಿ ಕಮನ ಏನೆಯ ಎ ಕುಜ್ಜಾಯ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಯ ದೆವ್ವುಮ ತಿಯೊಳು ಬಣಿ ಕೊಂಗೆ ಚೆತ್ತೋಯೆ ekama danwoni u'tihi tamra mi de mi ulani kadureke ema rasulullah kan hadith al-kurani ama innaki law lam tu'tihi shay'an kutibat alayka kadhiba kamana enaya ekujjaya evveseche nudin kamga wana me ei kamana attaka doge kamga libigen da hutte ehima mi algam men fa kuran je kame algam men kudaku dinna muamala kura iruga ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam algam men devvi ನಮೂನಾಗ ಅಳಗಮೆಂಗ್ ಎಬೆ ಹಿಫಂಜೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಅಳಗಮೆಂಟಗ ಖಂಡ ಅಳಾಫಾವಾ ಇಮುಗ ತೆರೆಗ ಅಳಗಮೆಂಗ್ ಎಬೆ ತಿಬಂಜೆ ಎಹಂ ಬಿಜ್ಜಿ ಎಹಂ ಅಳಗಮೆಂಗ್ ಕಂತ ಕೊಫಿಯಾ ಇರಾದ ಕರವಿಯಾ ಅಕುದಿನ್ ಎ ಫಿತ್ರತಗೆ ಮತೀಗ ಎ ದುನಿಯಾ ಆ ಫಿತ್ರತಗ ಅಕುದಿನ್ ಬಡತ್ ಗಿಂದಾನೆ ಎಹಂ ನುನಿಯಾ ಹಮ್ ಅಳಗಮೆಂಗ್ ಅತುನ್ ಅಕುದಿನ್ ಮಜೂಸಿ ಕೊ ನಸ್ರಾನಿ ಕೊ ಯಹೂದಿ ಕರವಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನೆ ಎಹಮ ಮತೀರ್ ಮಾ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕನ್ನ ಅದೇಕ ಫಹಂ ವಡಾಗಿನ ವಿಜಿಲ್ತಗೆ ಬೇಬೆ ಫ್ಲುಂ ಹುನ್ನಾನೆ mi darin taribet kurmaga hew namuna ta goma debafa Taus al-Yamani tabi'i bekalam gterin arahunne fi qawriye hadith al-mariye Taus ge namful tebefna fenodagen wan hadith fatukna fiqh fatukna wargina fenodagen wan Taus vidalwani enage darikalonna vidalwani dariflay inni la utilu as-salata min ajlika ya bunay Taus vidalwani dariflay tiba attaka timankalek faanu ga namaz fulu dikkurabamwe තිබා අට්ටකා තිමකලේක් ෆානුක නමා දික්රවනේ කිනතෝ ඒ දරිෆ්ලට්ටකා දුආ කරවමුග එමා දරින් සලාම කරමට්ටකා කොන නකන්තතෝ ගතරින් වර මුහිම් මුකමෙන් එකුදින්නට්ටකා දුආ කරු තවුස් එකලේක් ෆානුක නමාත් ෆුල් දික්රවනි ඒ දුආ කරමට්ටකා හැමක නමාත් ෆුල් දික්රවා හුට්ටන්න ලබේ අල්බන ෆික්හ් පතම් ෆන්නාන තිබෙෆලු ෆික්හ් මුකාරන ගනතම් මි ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಹ್ ಗೆ ವಾಹಕ ಒಣ್ಣ ಎಬ್ಬಿಸ್ فتبلوا على وافيا نماذ جواها كاغا بنودا كنوان مي تشهد غا تحيات غا مكيا دعاء كيونغي واجب تو واجب نون تو فقر واهك فل دكوار غاغند كان هريا بي فنس بس ودا كنوان اي واجب نون کا فرض نون کا جب وربڑا ادن واكمك එකමකෝ බයි බේ ෆ්‍රොම් විදාල් වන තවුස් ගරිහු ගයි වාජිබ් එකේ එකිවෙන් තෝ තවුස් විදාල නුයි වාජිබ් එකේ එකම ඒ තවුස් ගරිහු රිවා කරව ෆනනි එකලේෆානුගේ මි දරිකලුන් නමාද් kurba awadima sual kurabni rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aata kan abadu rakatir wadagan komme namadiga bise kurba du'aata masih ad-dajjal yakben rakatir kan wadagan qabruga azam rakatir kan wadagan nakaga azam rakatir kan wadagan allah go hadratuga kurba du'a fulta du'aata kurabin kurinto darful kariga taw sual kurabni nuneke ene denne matawus angwane ene alun namaz kurashe mi mes tarbiyat ge goto himne kame hame goto tawus ke me riwaya fane ane wahake ki tawus adekle fan ge bay
tilmidun dariwarunna ekiga magen matin wadagen noniko adi mi darikalunna ekiga magen matin wadagen noniko e darikalum vidalwani ya kalb e kuttaye vidalwima taus ene baki waran harukash adamu mukhatab kurawani din itati bidarum vidalwani ne ya kalbe e kuttaye vida ebuni ham kuttaye ka dimashe god insan ka dimaya kanune ham kuttaye ka dimaya mibuni e kuttaye ema dariwarum dannoni paus kariuga kabatoyege masale ki paus vidalwani ene ehin kuttaya ka dima kiya fa viya enege du e lafzan adawege hinga dane enege du adawege gos miha ka dima insana ka dima wes ehin buna vidane ema mifadain algon menge matiri ma as-salaf as-salihun ge kibe algon menna namuna fenani ehima bisna wadagenwa algon menge imam ash-shafi'i rahimahullah shafi'i gfanu ke bappa flaki al ilmori nu ekle gfanu ke paful shafi'i gfanu wartu pulira har vej ekle gfanu ke shafi'i gfanu ke nasab fuluga himenora ke non tin sahabin dekamako e fahuga den tibbe bebe fulunga terega ilman arahuri ilmun fahakure bebe fulna ne ekamako shafi'i gfanu belehettama halu dagane mammafulu asqalanu falastinu ke asqalanu mizbanu ke ghazza ya gatu gonna rashay mihar ghazza ke tere badif on narshakma ngana bod lafa karan komes ismanu ga ghazza ki kuda qariya asqalan ki bod madina bod city asqalan makka bada gannawa makkai ga hunnu iruga eki edurunge ata sheikhunge ariha mi tuttu shafi'i mi fanuwa mi kanta mi korbi konka makatta kato ekle faana ki ilm reke hedda mattaka eg natija aveke ke wegen di muni umme qabul kura badati imam ge terege ekle faana himen wadagatu bisna wadaganwa bayin edurun bay sheikhun ge ariha imam shafi'i ekle faana ga maful fonu viruga e sheikhunna dene ujure e mi e sheikhunna izman ga wise deve ujure devene minbar bes nure emima imam shafi'i bayin halattoga mase kurba fa hunnani e edurunge arihuga dariwar wamun adi edurun ehi terumuge terega ema eklek fana quran kiwade bi ustad vidalo fo onnane shafi'i fana e dasful kurwalen avaskama ekiga tibaga tun echen hifmaka kifaga timande kan nukerene den ko mega eklek fana mase kurwane ek foga e ustadge assistant gotuga ehi teriye gotuga mihim mase koromon as imam malik arhun daru dagin ade kuri muslim ibn khalid al-zinji arhun daru dagin bodu imam ge gotuga eklek fanu himini wadagin middi wadagati edi ege kuri ge visna wadagin umar ibn abd al-aziz tabiya bekale algum minna tarikhun finnan warbay far finnan umar ibn abd al-aziz khalifa ka masnagatu ga iswadagatu kuri ge eklek fanu ulvi bara tanwas uluvumeke tedemme ekleek faanun ki faqir aala ka nisbada na beflanu ismanu ke khilafat ebe ka nisbaba umawi dawlat ke abdul malik ibn marwan ke akh abdul aziz ibn marwan ke darikan umar ibn abdul aziz ke emis bisna dogna bebe umar ibn abdul aziz ke maim bafeng e umar dibba tarbiyat umar ibn abdul aziz kudairu ga bes ekleek faana warang ajaiba ekiga eklek fanum waran lob fulwa kama bani eklek fanum ge mamma farat bod bebe fulu abdullah ibn umar deke ma abdullah ibn umar deke eklek fanum war ajab wadagna manike eklek fanum ek war kamude abdullah ibn umar ge sirata eklek fanum ge ulubuma enames mamma vidalwani aina anta min jaddika umar ibn al-khattab dalwani umar ibn al-khattab atibaya umar ibn al-khattab be gotun tibawani kon hisabe gahiye ima abdullah ibn umar ki waramati sahabiye waramati ilm rekam ga arahurnevi zahid kama hyo uluvma uriya kame ga adidilati kam ga arahune matir ma befle ekam ka evr mati befle ta umar ibn al-khattab kayfan ga paflke ima umar ibn abdul aziz ki mamma ful bainumani e umar ibn abdul aziz umar ibn al-khattab kala befle kama ham egotab begendi bes alhamdulillah den kama to eklayfan ga paflu umar ibn abdul aziz ki paflu me hunna misr ki wali ka misr governor ka hunnawiruga umar ibn abdul aziz kudairuga ena mefon mone madina ya ta'lim ilm ugar matka ta'lim hasil kur matka waki khas mihe ka ahwal ko fa izmanu ga kantang on nagat ki khas ko mi tanwas kam ga ahul werin
emihunge darin hawal qur'ani kommes ilmu wariyaka emma kom Umar ibn Abdul Aziz huri ilmu wariyige belehet moga dashaka al madinatul munawwaraga hunne idwasurga kanta hinga gotki eddu hegge amma emme du hegge asr namaz ge jamaata masjid an-nabawiyya nudawnukan ekle fan belehet ma hawal hunde befulaka fa kurwije emma ewa keneka ekanta amma emme du hegge asr namaz ge jamaa al masjid an-nabawiyya ga kuron namaz ge jamaatu Umar ibn Abdul Aziz nufenun mun ei waram bodkam ka begenge jema ewa hakam liwani enage bappeya adi kine vegen hingadiya kamato ek hingadiya gotaki enage bo zinatir kurmattaka mizman ga bunagotum vidya misal ka algamena finana kawafir aka bo reet kurmattaka istesh gand kosha boluga tevdano ekal kanta kurmattaka ekal kanta tawge terege ulumuge terege asr namaz ge jamaa mi faatu gendane ema ewa kam liwani ema enage bappage jawabai kineto ena bappage jawabati wagutum bo balash enage bo balash adabege gotuga Umar ibn Abdul Aziz ge bo beluni ema mifada tarbiyatil libigen Umar ibn Abdul Aziz argumena fennengoti Umar ibn Abdul Aziz konfada matir ma befleto e beflegge bayin amalta salaka Umar ibn Abdul Aziz ge namaz ful kurwonge hujjate kam gahimru dagna befle kon kiviganto hujjate kam gahimru darage noni ಅದು ಶಕ್ಕನ ಹುಜ್ಜತ್ಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಂತ ಕುರಬಿಗೆ ಏಕಮಕ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಗೆ ನಮಾಜ್ ಫುಲ್ ಕುರಬಂ ಅನಸ್ ಇಬ್ನ್ ಮಾಲಿಕ್ ದೆಕೋಡಾಗ ನಾಫ ವಿದಾಳವನಿ ಮಾ ರಾಯಿತು ಅಹದನ್ ಯುಸಲ್ಲಿ بصلاة ما رأيت أحدا يصلي صلاة أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى أو كما قال رضي الله عنه ونس بن مالك بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ في الكربا غتا إغتا مزوانا نماذ كرا فدين كرا ميه تمن كليك فان دكودا نغنامه اما كليك فان نماذ حجتك وگندي رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ في الكربا غتا كليك فان نماذ في الكربا تي ميونني أقوم فينا هنا ريت نمونا عمر بن عبد العزيز جي مامي بابا إكليك فانا إدبي تربيتك نونتو عمر بن عبد العزيز كبجن ديي دنت بيفنا في ندوانا كنيج إمام أبو حنيفة بنوي قطعا كيتو ميس مشهور واهك ميهكو داتور كرمون ديا مغمتي كبنها وجين إني فنني غاكم وتفو إنه ميواي مغمتي كو إم ميواي نجا كالافا එකතරෙන් එබ්බා කාෆා මිහිතංගරනේ මිහිති මණ්ඩේක හුදවානේ එච්චෙන්නුනේ එහෙම ඒ බුස්තානුගේ ඒ බගීචාගේ තරේ වදිෆා සුවාල් කුරානේ මේ බගීචාගේ වරියෙක් වහය එන දැන් එතනම් ෆෙනොනු නෝකරුන්ගේ මිහුම්මනේ මේ බගීචාගේ වරියෙන් මිතා කොන්නතේ එන වාහනි මේ දැන් කුරමතිගේ මේ සිටිගේ මීනි හිසාබෙගේ කොමෙ එමීහක ඒ හිසාබ ගොස්සා ඒ බගීචාගේ වරි මීහා ගාතුගේ මේ ખબર දෙනේ කලේගේ මොත්තිබාගේ බුස්තානුගේ තිබාගේ බගීචාගේ ගස්තකුන් වෙට්ටුණු මේවායි තිමන්න කාෆීම එහෙම එකමට්ටක තිමන්න මාෆ් කරාශ එහෙම ඒ මීහකු බුණානේ එකම හාරාම්ගේ ඒ ෆෘතමයින හාරාම් වානේ න හාරා ෆේන බුණානේ තිකොතක ති මාෆ් වෙන්නද වෙන්නේ තිමන්න මාෆ් දෙනි ෂර්තගේ මතින්නේ කොමෙක් සමීහක් බුණානේ කොන් ෂර්තන් හියේ එන බුණානේ තිමන්නගේ අංගෙන් දරින් එබේනේ එනයක් තිබා කාවණ කරාශ مين حرام وجه نبنا في تمنا مسنا نرد إكملكو أنا كأكو بني تبا إبوس مكوري كدناش تمنا نج أنغن دريه كي لو فن نفن ناهن كوجيكي أدينه كي واه كانوا دكا مامن أنغن كوجيكي أدينه كي كم فتني وبيرو أنغن كوجي بسمه أدينه كي نوينجي كوركامون نوينجي أنغن كوجي بسمه إنا هتا كيالكم بني مسنا نته أتاجر الله معها باقي إنهم هيكون هتمون الله سبحانه وتعالى في فار قرآنية الله سبحانه وتعالى حضرة درمة دقيقة كان قرآنية كم إكان كافي إكان كورما فوقا مدميهم كاوني عقد وجين كاوني عقد كفون إن كانهم إن فيناني بس أنهن بدل يوقت إن إنغني إكوجا لوفان بسنو إكوجا بير بسنو إكوجا مامن بسنو أدي إكوجا كور بسنو එම බුණානි තිබාගේ බප්ප තිබායා බෙහෙකුතන් තිමන්න කාරීක දොගදාෆියේ දැන් කුජා බුණානි හරින්ගේ බප්ප කොන් දොගෙන් හේජේ හැටි එන බුණානි තිබාගේ බප්ප තිමන්නේ ખબર දෙනේ තිබා කි මම්මන් අංහෙනකේ බීරු අංහෙනකේ ලෝෆන් අංහෙනකේ කොරෝ අංහෙනකේ එන් කුජා බුණානි ඒ බප්ප හේදි දොගෙන් නුනේ තිමන්නේ කි හරාම් කන්ද තක්කට්ටක ලෝෆන්
angena kime haram kanta katimanne nobalame haram adutta katta katimanne ki bir mi hakime haram adutta ke adenna hame adi haram wahaga dekkumunti manne ki mamma mi hakime haram wahaga timanne nodakame haram tantana diumatta katimanne ki kormi katimanna haram tantana kandudamme kommegas bunwe gotuka mi barakatri kawanige mewa akabegendi al imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit radhiyallahu anhu wa rahimahullah miwis hama miya dade egwaha ke unana abdullah ibn mubarak hadith ilmuge mashhur adi zahid kamga mashhur arahune matirman imam abdullah ibn mubarak ka begotumas budwe gotuga abdullah ibn mubarak ge bappa fulaki nokare gum gotuga mase kura be kurba be fule musandi mihege bagicaiga ena mase kura viruga e bagicage veriya mibunani meni bawategge mevis kadur hifang annashi den ena gosa war masakatun mevis kadur hodang ar enage sahiba benum vi watterenu den anikaves fonima anikaves enge ceng hifage mani kommeges mi sahib mi kalege ruli annanden mina tafatu ena benum wa hf wa henge cem genani den en fomani kale mihadu mitama sekures timanna buna watterge mevis kadur nenge hije enone timanne kenege timanna mitanu kun echendu kame ehma sahib mi haya mi abdullah ibn mubarak ge bappa fulge riwayat akhlaq fenumun enage angen darifla mi kawan koddani e kawanige natija ki islam mi ummadun emme bodu en alim abdullah ibn mubarak ade mi ema algon minge amil nafs islah ko gen algon min hewlefa wegen algon minge darim wis islah mani algon min ge darin naki hewlefa be kam ga hedeni ehmima ege badaluga algon minge kana aki algon min kaata kechki algon min la feram ki algon minge uno kamga benu kra feram ki adalgon min benu kra hiyawas ki ei halalu gotuga algon min libe taketto nubala haramen halal nubala algon min iyameduga ihmal kofiya wargada indaren algon min taka ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabba fa bowe klek fan dalone kullu jasadin nabata min suhtin fannar awla bih rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad dabba gotuga haram etchekum ufedifawa mahi haram etchekum ufedifawa mas algon menge hashige me jaha mas haram etchekum ufedikam ga wanama en emme awla kam bodogam wani alifan en hadith ga onani la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram haram taketchekum khan devunu hatte jisme swarge kan wona hutte ma algon men ebaje algon men hewle fawan algon men salih wan algon men haram takidin durheliwan adi halal ge daira ga algon men amela nafstan obahattan en obahatta fa den algon men ge tarin tarbiyat ko fi irat kariya salamat ko magad devene algon men abudu sisnin jene algon men jismani gotun ekudin biyako bodko falakon hedmakon algon men libene mawodo fada nonana rangalu evis gos kamennu algon men jene ekudinge hamma wake ekudinge physically ekudin rangalu gota ekudin battan kurmata ekudin tamriyen taddinu ekudin he kana dinu ennames dannam miule echki hagigatuga algon men salamikkan kandala echki algon men ekudin kande kana enune ad islamakkan kandala echki ekudin algon men de bestaka vesnune emima ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith krova basfuluga minani almu'minu alqawiyyu khayrun wa ahabbu ila allah min almu'min adh-dha'if nikamati mu'minaka burin wargada mu'minin allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga hekam bodwegen ve adeklang hadratuga lobetukam bodwegen ve shakkene mi wargada mu'mine e jismani gotum wargadum wessege terege menegen hinga dana sabke mihige faratun libe ehi terikamun barikashi mu'minunna hekantaka bagili binge hinga dana hekantaka baril binge hinga dana ennames algon men faakran jen kamaki e jismani dulhekam buram boda ebbura boda mita ahamiyat kan debba fa mewani iman kam wargadu kurma hewla fa salih amal kurmuga kur eragen dima ema iman kam biwe fa wa miha ena hashigandu kitamme wargadu kam ga bias e kulli bene ma bod faadanen envengenta rasulullah kan hadith kurvani innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin yawm al-qiyamati la yazinu 'inda allah janah ba'uda adi hashigandu ge ara bar huri e hashigandu ge maskula baata wargada
biyamiha qiyamad duhum anna Allah ga hadrata anna iruga enage burdanaki madriyege fiyege burdana ves evernuane ekivegento enage iman kannetmu salih amal kurmuga ena felevumu ema iman kama salih amal ei algonmenge daringe hittawga bimwalnaga dembi echigi ehin algonmenge iman kama salih amaluga algonmen kuriyara gossa algonmenge dari kamga kuriyara dawge algonmen hoda difikamga wanama den ekudinge jismani dulhe kumamudga algonmen visnen jeni warak kudako ehmegenta Abdullah ibn Mas'ud abega to riwayat karwa fa hadith ga Abdullah ibn Mas'ud eklefan amil nafsas mi hadith riwayat kadwa Ali ibn Abi Talib riwayat kadwa ad hadith ga onani إنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين عبد الله بن مسعود دالوني يقول فانو رسول الله صلى الله عليه وسلم سواك كرو متكا أراك دندي هود متكا مسك كرو بيروغا فجعلت الريح تكفأه هذا با أس يقول فانو كفيران كلون يقول فانو كودا كلوا مسحام ويجن دني فضحك القوم منه هندو اتناتي بي هن أصحابه كلون ابي فلون هنفلو بدوي كيف بنتو كيف أنت رسول الله كان سؤال كرونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه رسول الله كان حديث الكربوني تبعهم تهني كيف هي بيفرن دنوني يا الله نبي جاي إنجي يا عبد الله بن مسعود جي إنجي كودا كلوا ما هو جي هم كمونه كودا كلوا ما هو جي هم كمونه فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد رسول الله فان حديث الكربني إفراتك بارق دشغا إفراتك أبلغات من كليك فانو نفسوا متر مان الله غندي واكرم حديث كربم هم كشورون عبد الله بن مسعود إيه ده ساق إلى فانو ده فامبلو كودا كلوا مس ميزانوغا هي عملوغا ميزانوغا أحد فربده ورين برد دمبدو ويجنبه هميما algon men nange chiki iman kamge wargada kan algon men muhimmi salih amal kurmuga kuriya dim kan algon muhimmi ema mita algon waka nimmam kring telefona hamdu fon arwan tihra be fonas denura ganawani haqiqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam men irshad bani idha mata al insanu inqata amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bih aw waladin salihin yad'u lahu rasulullah kan hadithul karbani insana marwajiya enaga amal tinkamakum menwi medkenegen tinkamakum menwi huttigen da hutte ay tinkamake ikbato sadaqatin jariya ade demi hunna sadaqate nuwata ilmin yantafi' bih ilmakum mistakum faada hodumunda ilme aw waladun salihin yad'u la ene attaka he du'a qur'ane salih dariye mitami salih mitaga huttilanje kibento algon men attaka du'a qur'ane darin takin algon men dukurar ekudinaki salih kudin kam ga hadange baje rasulullah ikfan e qaidu mita gennawa fa bay aw waladin salihin yad'u la e darinnaki salih darin kam ga wanjehen e darinnaki e algon men taka du'a kora darin kam ga wanjehen ema salih darin algon men dukuran jeheni ema salih nun darin algon men dukafa den emi hingu du'a ing algon men faada qur'ane kam algon men komme yaqin ko genwan shakene allah subhanahu wa ta'ala gara rahmafun algon men e faada for ko defane ekamako mi matiri basharatuga mioti waladin salih dariyako ema algon men taka faada qur'ane salih darin algon men dukafiya ei ekame anakame ki algon men beenwan algon men e maimba fe navis sama hewkom for ko dinuma emvejia emi huna algon men hewkom for ko den beenon kam gawanama algon men salih wange baje ei waladin salihin yad'u la algon men maimba fe nan he du'a ko e du'aing allah ge rahmafulun ek maimba fe na faada hasil ko dinun algon men beenon kam gawanama algon men e baje algon men salih wa ema e algon men salih kam ga tibegen den du'a ko fiya emi nga darja mature gandana rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon khabar daba fadai إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك رسول الله كان ألقى خبر دباغتك ميهكو سورجيجا أنا كدرجة ما تيري وجن ديمون أنا سؤال القرآن مي ألايا مي درجة مي لبني كينا كنتوه عنده أنا جواب دبنا باستغفار ولدك لك
tibaga darifulu tibaataka istighfar kurmane komegas algon wahak ni malum tiura befuna algon hanma ful ko arwan benmoni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam matir ma basul iklefan hadith ful kurvani innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzana darinnaki dahikan findikan jahilukan adi hitama genwa ichike ad daringe sabun tibefunge tedega daridarakan libadan fa befuna tajriba korefa hunnani e daringe sabun dahikan annane e daringe sabun findikan annane jahilukan wes annane adi hitama wes annane kihetto dahikan annani algon menge tene mihaka darin libifa nen iruga enatuga onna fasak focche du kolluma heda kolluma jehilun nuikamga vias enage darin tibikamga wanama ena beenwan timennage darifula base ko dinuma timennage darifula tuition dinuma ade darifulu sanawi marhala nimu college ga kiyuma university ta'lim hasil kurma dingadi graduate mung adi itra post graduate marhala ga kiyuma fasa beenum we ehma halatu ga ena dahiveti kan annane adi majbanatun e jaban kam findikam wesanane kibiganto ko miheku darin libfa anwakam ga wanam ena amila nafsu fidawegen gos marwakam bes jehlum nuwane ekam ko darin libnima e darin yatim kollaga dange ena beenum nuwane hame gota bayfara daringe difa'u ga jahilukam wesanane adi darin nattaka kurwe fikurtaka ekal kantako hitam wesanane mihuriya kamege kurimati ga wesalgan men ebje e darin nattaka he kon hita iruga edaringe salamata algan rakatirwan madhame kani miwaha ke algan waha kani malan tibefru horiya befrun sengwada kan nuane matir me hadith bas fulaga asan waha ke algan waha dan waha kanu adi hinga fa dia bayak ware tibe ibaren salam ottaka farbada ga hola ka ban timmihun etimihun dem bunani armen tere komeme ko kurefa هيو عملك واهكين الله سبحانه وتعالى دعاء دنون في واهين قتنته اما كم ميكس دعاء دنوني فرتا ميها كم واهكي تو مدنوني فرتا ميها مدنوني واكي اينه كي اينه امبدرينا ادي اينه بلهت مخالفه ميهم بلهت متكا جنوار هي هپاميه اي جنوار هي هپمغا اينه ما دورن ادو هيغا دمغا سبون ادو هو اينه آدويني ما لهم ekama ko ena amugottega kommedu hus kanda kuragotki ena ham gen oma kiga enage bakarige kirfela bakari nota gerige kirfel mar fawga enage maim bafaina e kirfodu difa ding ege fawga enage darinadni ema mi lahun adwenu duhu gaves ena benum wi egota kanta kuran e airuga ena laswegi mamme appe anidifa tibi tiwe ena e kirfelafa mamme abappe kariga madkogga mi hunnani emi hun helane bagotaka hama etanun gudwali kam ga vies evogut emihun hele faana tibe ena eta huri eiru enage darin enage kariga roore tibene ennamas ena hama egotuga demi hunnane ade egotuga demi hunnani enage maimba fain nattaka maimba fain nan efkir fod difa nuni den enage darin nodun mattaka komekas miha mi wahakain mi materi ma wahakain أقوم متر ما حادثة جواها كين ذكر كرفة الله سبحانه وتعالى حضرتك دنواني مي إبا إله جواجو واتكات ميانا كوري كم جوانا ما الله متي بحال سلام قدمانه دين كم يجس أمي هنگه بديفا ودورون تيمباك ولا هلوه جنداني بس نا وداعنا أقول دنوا ميولني نجه هو دعاء الدنتي بان الدمي هنگه دعاء سابون أدمي هو سلام يجندي بس نا وداعنا نو ميمي هاج حاله دارين إسنوكو مايم بفين إسكرون أي كورا كنت كورن جهجوي أي صالح عمله دين ميها نكمة حالك بك حالك جهن دوه الله سبحانه وتعالى رحمة إن الله رحمة إن أهل وري بيجن ديو مجا سابق مجا بيجن ديه إن كوري هيو عمل بس نا وداعنا نو إنك دارين روير تبا إنك مايم بفين اكيرفو دينموغا انا اسكن ديني اجي نتيجه غتون بسنا وداغنوا اراد كرو يا الله حضرتك اخرتك ان تيار كرفا ثابغتر دنيا اين لبنو هيو اين اكنيا كنو اين دارين بسنا وداغنوا مي هيو عملك صابون اين سلام بگن دي اين سلام بگن دي مغ صابون اين دارين يتيم بگن دي
ema e kuda kudin fahata jassafa maim bafain iskun muge sawbun ekamuga Allah baraka labba e amana guligi ena kor du'a ijaba korba e kudin yatim wegen dimun Allah subhanahu wa ta'ala idu islam korbi ema algon danno me ole chiki tibe fulum wes ade algon wes tibe fulum ge terega ebe tibe be fulum ge tereng ebes be fulge mamme ya bappa duniya guri kam ga wanama tibe fulum ge darin salam krom benu fulum kam ga wanama e maim bafaina oga atro dagen washe maim bafaina kiyementir kan ada korwashe e maim bafaina kiyementir kan ada kurma e maim bafaina oga atro ma emi hunna khidma kurma ki e darin salam kurma algon mening ele wara muhim fiwale ekamatta ka kore wara muhim amale ekan algon men mi hadithu nge ngaje den edor bando e fawa kam ga wanama adives ehen doreng huloifa e boyin e maim bafaina taka hew du'a kurun emegen algon mengi matir ma almeregen terin e beeflok enage mamma folo waharu idu ಕೀರ್ತಿ ಕುರವಂ ಪೆಟ್ಟವೀಮ ಏನಗೆ ಎಕುರಿನ್ ದನ್ನೋಣಿ ತೀಕೊಂಕ ಮೆತ್ತೋಯೆ ಏನು ವಿದಾಳವಣಿ ಮಮ್ಮ ಬಕೆದುಮಿಗೆ ಹಿತಾಮ ಬೋತೆ එකම ಮಿ ರೋಣಿ එකಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೂನೆ ತಿಮನ್ನ ಮಿ ರೋಣಿ ತಿಮನ್ನ ಟಕ ಸೂರ್ಗೆನ್ ಹುಳಿಫಾವ ದರ ಮಿಯದು ಬಂದುವೆಗೆನ್ ದಿಯೈತಿಯೆ ಅದೆ ಮಮ್ಮೆ ಅಬಪ್ಪ ವಕೇಫಾ ವಾನಮ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮಿನಟ್ಟಕ ಸೂರ್ಗೆನ್ ಸೂರ್ಗೆ ದಿಯುಮ ನರಕೈ ಮಿಂಜುಮ ಹುಳಿಫಾವ ದರ ಬಂದುವೆಗೆನ್ ದಿ එකම එහෙන් දොරෙන් අද ಹುಳಿಫಾ ಬೊಯಿನ್ اي اميه نتكا هي ودعاء كرم الله سبحانه وتعالى القمنا هي توفيق دباش وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دارينج سلام موضوعا أوان قبوكرة قطوعا ألقون مثل النيريس فوديور وجهكننge شيخ وربودا الله تعالى هو جزاء دبارشي ور ريتي مثال تك ايكوغا ألقون منا دارينج سلامة algon menge vishnu bahatten je kankam warabboda faha koddevaf adinobat izzeteri akhunna akhtun algon men daringe salamatu goake dakka yaruga sheikh bayan korwafi rasul be konna nabi be kanunge namuna gawak algon men embes gabul kor hagigate komme masekkate kiwes ekamattaka algon men ekamuge hunarwarin fannuwarin ikhtiyar kuranje masekkat ei masekkat ki kurando kuliwarek kamuga vis kuliwaren algon men kulegen e kuliwarakun algon menge algon moluwan beenu kamuga wanama ragaw natija e algon men hodan beenu wa kamuga wanama emme fottamannes algon men hodani ekame kuran danna bayek e kuliwarek kulene rangalu fannuwari bayako algon men ಟೀಮ್ ನಗಾಯಂ ಕುಳುನಿಯ ಮೊಳುವನ್ algon men kodeyruga football kolem baabahani dekolo demihun laha bayam mihun nagar salgon bala bolo kule mihun nagala negeto nagagen kulen danna kudin nagagen algon moluwe bay kudin tibe gennen jehunima undugo fa tibe kudin wes ei hame keni bole enaga hunnani bay fahar bakolo wes golu jaha ehem wima ena nula kuleveto komme bex been mon ekonko egota baaki nukore komme gotokum ves algon mene lavwagen kulen ekonko emiha dimalun bakola golen asanati warabboda samalu anje kudimes be far lavwagen kulenje mi hagige mi eka e kuliwaraka fo algon ma bodakan ege natija medo kambodu azatuge mechtage nomik ei madama algonda ekkolo kule kujja ane duguna ane dekolos kulenimma algon me gen annani moluwe kombe dereve kombe eha bodu shawgorikam nebbawatuge mechtam mekiya atija kommogota gaddies dihes sumakum baran sumakun munas 33 32 tanu dihes ma bodu massenne etara jaga kole falgon me geganna mi football match ek wahaka medak ekam algon mege daringe wahaka algon men dakkaruga darin tarbiyat kurumuge masekke mi
algon menge mujtama mid balala fiyam ekan komme ungene nujehi komme daskuran nujehi komme eche kiyawan nujehi e honara e fannu werikan ahar mohoda nujehi hama komme mihekavas kurevesa to kamaka e bala gannani ei algon menna konge darin tarbiyat kurmattaka daringe salamata rakkatere kurmattaka masek kurang algon men ikhtiyar kura team ge ane baveriya kiha waragge quality etto huri mi danduga algon ko kulen ei algon men warabboda visalan je nukta algon menna ekko danduga kulen ikhtiyar kuri baveriya ki deetere kon algon men ge ba kola dandu jaha kana mihekkom vejjiya emiha ko gega bahatta algon men gossiya gen anneruga landu jaha mechum miha baliwegen fabanji honan ekko mechun unimenis he waraboda vistenje noktam nabi bekalunge siratuge waha kalgon men dekkira galube dizete rakhun awtunne insanaage me hashigandu insanaage tobiyatu insanaage akhlaq insanaage suluku mi islahwane hamekeni godaki mi insana ufeddai faratuge hidayatuge alik enun gotokum islahenwa algon men gengule alettabbe samanuwes echen hedi kumfunyakan algon men gendiyama e kumfunin ufadda echege alui me mase kuran ehen kumfunyake echege aluwagen ehen kumfunyake echege lagen erangalaka nohingan abodu masraje eti olenje sida e kumfunyak gosiyam den algon men ek aslu hagegatuga erangala mase kura samanu libe e kumfuni irshata algon men aduwa afiya me echege rangala mase ko ane huri ammukon me bodedi machine tawga adi khassakom me agbode echege lefuna rangala danna mihako noni meite noholwach ei rangala danna mihako no mihako eya kolem fara fiyam ehsam ferigen evves masaked den ekon nokura gadiyen ifagen algon wadan kora mihe gata gossiya ena atuga nohunnane akulena alettek ena nagane marteleka wadan kattaka ama jaharuge dosti ei enaga nenge hunare ehema komme ecche sechen islam kurmattaka ecche salamata rakkatere ko bedhetu mattaka e fannuge ahuluren gata danje ehema insanunge tarbiyat oti rasulu bekalunge appulu macchen allah subhanahu wa taala bawale wahiga enum magakun enum godakun insana tarbiyat kuredakam dekenama efada mihege misalaki kurin awun denne wehen gadiyen halaku me en hifagen algum girubada ma mihege gata nuni football kule me gata diun kal kamen ech halaku gada e malgon men qabul kuram ve kashora kuram ve darin tarbiyat kurma darin salamek kurumge mi fannaki algon men kirt qur'ana e sunnatu ga ali ga algon men das kuran je hechik tafatu halattoga e darinna algon men muamala kuran je goy algon menge ambimiha wes ya algon men anghenun kabwana ma e firmiha kamuga wes emihun nagule huriha dairak ei tarbiyat de mudarisun kamuga wes unganna de muallimun kamuga wes adi ekankan hingane goy kandalan tibe ehenim faratakam gawinames mi huriya farataka waras saaf ko waadhe ko engenge beje kobakan nabi be karun rasul be kalunge hidayataki hegotuga insanun tarbiyat kurum enun gotakun algon menna kare tarbiyate suluke akhlaqan uliben en gotakun edarin algon menna salamata nukuren algon men mms beenun salamata rakkaterikan sheikh wah kurwe nuhunnane evves insano kenage darifulu rangaluwan beenanu ami ena ayo kitemunu ba mihekabes ena ayo mastuwache beenu karamek sene ho jalugay mihekam gaves ena ayo kitembodi jarima tangi mihekam ga sena ge darifulu wanjina war sole taqwa warik ena ge darifulu wanjina war basha mihek ei komme insano ges aam gotega lobi wa kam ena ge darifulu salamek kur eh names mi salamen algon men ikhtiyar kurnya salamatu ge maguje ikhtiyar kur lemvera idala fadan tarju najata walam tasluku masalikaha tiba najatu salamanga beenu ekam salamatuga magu tiba ikhtiyar nukore e magu algon manje ikhtiyar kuram ei kommeche seche duwa masire boy algon men naaduvanya je kadab balaga duwa eggam ga duwa chenuwe ehnu tehma e magu algon men daskore beje kobakan darin tarbiyat kurum ga hori nabawi irshad tak mi dasnokore algon men naka darin salamata nukure ei darifulo salamekan libidenje enage geega enage mamba fange gaatuga enage washagen ule ehnim faratto gaatuga enage madrasaga enage ule mujtamoga huriha taaku ene rakka terikan libidenge beje emvege nonto algon men ama ammko darin tarbiyat kuru mawduga aragena aduha wahkemme
nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaawani kurumu kuriga firihem mihan irshad devwa fani rangol salih mamme ko ikhtiyar kura ekam ginafar algon menna firihen ekam gawanama mamme nun ene ikhtiyar kurani ena ikhtiyar kurani ene kamuda angheno ke ikhtiyar kurani mamme ka fahun ena wani ena kurin vishnumen nuhure mi madama tibannage daringe mamme ka wana mihakama timanna mi hoda deni daringe mamme ekam ehe mawantakam ge sifata huri miha ko hoda dewe tolgumna balanje manege tarbiyatuga rangalo maqamek enage huri miha ko quality miha ko algumna bajje tarbiyatan hoda angem miha kamuga vies firhe miha kamuga me mawduge tebbar hadis take nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura afani rangalo salih ambegge wahak ege tere ebbaswa gono kiyadana algonmenge wagutu ma tanen nude ma gina wahak dakka kashe nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kura afani arba'un min as-sa'adati hatarukam ve baajjarikam terega himene e hatarukam mihega libijjenama enaga baajjarikam furiham wegen dane hatarukam egwa ekkama hadis korwe al mar'atu as-salihah salih ambe salih taqwa wari deembere ambe libijjikam gawanama ei baajjarikam ge bayen adiketta bayen hadis tawge ei miha baajjarikam ge deba kolebba ene hasilikum ga waruden assal baaki bayen amille hasil kurmatta ka masekur efoga devana kama hadis kore al maskanul wasi' tanavas ge duniya ga lifa horja meves miha hingama je baajerikum teregi himenekam wal jaru salih hadi salih avetteriye ena kaariga hormaki vesei waran ufaari war baajerikum ei kamedda bodu agadiga emme furtamannak enaga ailage mehnavur emme kaarin enaya kamaka ehiterikam onnani enage avetteri miha ena ei rangol mihekkam ga vejjam ei warag gina bodeti kantetteken enaya fasehave luivegen dan wal markabul hani ham ehemme ena datur kura sawari ei rangol sawari faseh sawari ekkam ga vejjenama ei veswara fas duniya diriyolum fasehevegen dakam efoga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis koriwa arba'un min ash-shaqawati hatarukam evve abajjerikam terega e hatarukam ka ko miha olenje nama ena duniya diriyolum undaguwegen da hatarukam egwa egitere ekkam hadis kural jarusu nuba avetteriyak ena ko kaare golem fara finama eden warabbod bolugarisumakawa abodus komme swaha ke dakkan komme sichkiya alelwan abodus komme skam ka undaguwegen adi enaya anaka undaguwedane ti enaga dulun enaga undagulun salamen nuwegen tanegga hayyar kufa honna me gota olenje halatu asa nuba avetteriyak ka konge olenje hichkam gawana wal mar'atu su hamhemme nuba ambak nuba anhenaka kolenje hijjekam gawana ma eden hama narakaga duniyage narakaga me bettun kala kame wal maskanu dayiq adi dati ge ga olenje hunge ei tarbawi gotum swarabod masile kam bidimawani koda tanegge te bawar bay kolenje humaki akhlaqi gotum warabodati nurakata kurmati wakam wal markabu su hamhemme enage datur kura sawariyaki rangalunu nuba echekkam ga vejjiyam echekka ekkon ena ulem war dati halatuga ulen jehidane bay sawari eche ebore abadu hadanjech nikonna kommetagun kafujangen nanjechi nikonna kommetagun ehen echeka aruwangen nanje jefade eche jehijjikam ga wada mawa echekun salamebu emme rangaluwani ei efade echeka ko mihage diriyolum halaku e kharabage hinga adane hem lobe izzati akhonna akhtum mi masekkaten ikhtiyar kura baaveriya ei rangol salih mekkam gawan chama hemme anghen kudinna ves anghen kudinga wali werinna nabiy sallallahu alaihi wasallam devwa irshad ki idha ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu tibamehun gaata emi akhlaqa suluka ma duruhe mi tibamehun daringe kaawanya as husala afkam gawanama he kaawani tibamehun koddesh e kaawani nokoddi fikam gawana manaki firihen kujjaga akhlaqa suluka deemverikan effara kofa duniyege zinetterika mattaka e kaawani koddifikam gawana mehennu egoda ekam koddifikam gawanama ege natijayaki boduwegen wa fitune fasade duniyege feturegen diunkum ga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an me dagon me fenani e fasada kamuga fasada ga asarda kamuga ngiadan ei rangalu mammeka bappe ge addasun tarbiyatuwegen anna jilen ei rangalu bekkam gawan nurangalu mammeka bappe ge addasun tarbiyatuwegen jilaki e mujtama rangolo jilekkam ganuwana adi ehem mihunna hewlafa namuna ekkam gaves emin vegenu dan loba dizzeteri akhonna akhtum
algon men mieduge halata balala ruga kihinetto algon menge mujtamoga algon menge darinna meduga me dekeni algon menge daringe faratun emme ekashigen wa emme hingama je namuna daringe faratun fennani hamagamus algon men abodes dakkam dawa kemi medu algon men darin warabboda fasad wejjekam gawa daringa akhlaqa sulu gos wejjekam gawa emihunga faratun nedeve kandata mujtama nikunnamun dawa kemi ammukon emmen gabul kura mutawatir khabare iturakam hujjataka beenuwana wa kenno algon men abadus emihunga faratun fenna nuba sifatan midanni fennamu zuwanunga faratun fennamu da neggani kandatakai Allah subhanahu wa ta'ala ge evves hagge engumen neti deene millate engumen neti hama ekani duniyege malazzat duniyege lazzata aramoi evves kala Allah subhanahu wa ta'ala duniyege levi maqsade emihuna neengi fahish kantettakai neggani kantettakai munkarat toga viyanuda kantettoga ulamunda wahakeki algon me emmen danna hagigat adi emmen kambodwa wahak ekankan islam kurmattaka emmen mase kuran jiwa akamge wahaka dakkamunda nurakka teri halategga algon men duha kamidani hamaya ko algon men kambodwani algon menge darinna wadi kinetto mujtamoga war viyanuda basna kudindage bole algon men kambodwani algonuga amille darifulu e darifula me mujtamoga oti kon rakka teri kavettu ei algon menge darin nerenge beje ehen kudin korimach ehmenna kulange beje mita mujtamoga ehmenna kulamundaruga mi nurakka teri mismi hunga awaga en kujjagu jehigin hinga daane tekamoge biru e oyewaruga jehigin e kudinga aqida ya suluka akhlaq fasada vegos emihunna de duniye emihunna gi de duniye ga baajjarin kamuga vegin hinga daane kamuge biru algon men me de boy e miedu algon men mi nurakka teri halattoga e daringe salamata rakka teri kamuge magu algon men khiyarun ko fikamuga wanama algon menge darinnaki algon menge darinna meduga ufa qur'ana bekkam ganwana adikiyet algon menge e darinna meduga hitama qur'ana bekkam algon vegin hinga dan em ei algon men warboda visna fikur kurunje kamek mi tafatu eki nuba oyewaruge terega e darin algon men rakka teriko hifetto daringe rakka terikam ge salamat teriko wa tafaat dimadiman algon dekkitan algon khulasa kohma dannawala nam ki vegento e darin basna kudinna nuwata nulafa kudinna nuwata akhlaigatun dardaraja kantata kura kudinna vegen dani lobe dizzeteri akhunna ukhtuni algon menna war saaf ku manzar medu moti mujtamam fenna ganem balala fiya ei bayeku ragalun ko beleveni ebeku e maqsada kattaka Allah subhanahu wa ta'ala ofedde maqsadu ada kura bayekum gawanam algon menna fenna na medu miskitakun gowalima e miskitaka da mihunge adadu maduk e miskitaka ara zuwanunga adadu maduk enames hama ege badaluga algon fennane miskitaka heyokantatta fiwa ehenihen kantattaka gowale vijjam emihunga harakat toga wask kuliwaru kule dandutaka fasadaage maqamtaka fasada kura mihunge kantattaka mifadu dafatu harakattaka gowale vijjam hisari awa etantanage evvati fenane enames heyokamakun heyotaakun miskitakun dini tafadu haflatakun dini tafadu mi program toga emihunga harakattaka awmuna kanu fene miyoti war reach awmuna fenna mujtama datru kurum meda adima mujtamaga mihun olewum meda goen awmuna war saaf ko fenna moti ei Allah subhanahu wa ta'ala duniye ga awmuna lavwa maqsad ko miyega sengun ei ena hegotuga ulumuge emme boda hi terikamke ki korndo tima duniye miyai ehma darinna emme kodeyrum feshigen algon men daskod denje echki Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawontakan ilahu ga amurfula ilahu ga mativerika e daskod digen duniyega enaga wazifa ki kobaka en daskod di ukhrawi hayatuga baajjarikon hodun ei duniyega enaga hagige maqsadukon handan kod digen e gotuga algon men tarbiyatu wegen e gotuga matiga algon men darinna god dakka difikam gawanama den e darin mes hekom ge terega tarbiyatu wegen anna enaga washagen wa mahawlu ene namuna dakkanti faratan ei emme furtaman miga emme heo salih taqwa warin kam ga wejjinawa algon men darin tarbiyat kurun dari salame kurun ei eha ondo kamekum ga wegen nudan lobe dizzeteri akhunna ukhtu daringe salamat terikum wa ka algon men dakka eruga algon menge tawlimi nizam ei mikam ga warabbodu dawren ada kurat
algon war ginafara baybe fono gabul kore fonani dini ta'lim deen ma boda bayka kiwa den farafiyam dini kankama iskandem farafiyam kirit qur'ana qur'anuge tafsira hadisa figuha men gos deenuge illu ma boda kiwa den farafiyam mekudin haddufana ala fana dini got ema dini gotun haddufana ala fana dekamuge biruga dini kanka ma boda kiwa nudinumuge siyasate algon terege bay mehun gengole ege natija kamani kongodet ege natija kamani dini gotun haddufa kamuge birattaka deen nukewa dinima dini gotun haddufa na alani anekkolu la dini gotum saddufa na alani ei ekame gonnanje hagigen onnanje minbar rangala anga nudejje kamuga wanama komma seddimalu miya magufurde eggotegi deena durwege magufredu aneggotegi deenuga nekkankan deenuge tere waddage miha magufredigen dium hema deen ege hagige mafhumuga rangalo tarbiyatuga kit qur'ana sunnatuga aliga ashabe kalunga manhaja usuluga macca kiwa devijje kamuga wanama e darinnaki taqwa veri salih deen veri e mujtamaega ekudinge zimma ekudinge fardam ekudinge amri nafsa meduga adi mujtamaoga ekudinge wajib hegoto ada kuraba ekkamuga wana hembe deeni wahagata deeni ta'lim deeni fittaka deeni nasihataka deeni irshadaka deen kiwade mihunna mimis mihunna mikankama warak ginafara mihun durukure tawle awgonu gaata edduga mamme ko dariyeka nasihat demwek awgon tere ha bayem mem kante koraman daawge hema awgon men ewa dakkalun se go hen nun kannenge as nasihat deni awgon kare be fulo idalwani meena mehar namaz nukure namazaka nude beera gossiyamo mi ena ratte hen kudinna ko tantana daniye den awgon tere ga amko me kiya shakwa warabarachi kiya kiyam veshima e kujja awgon karega bunani timanna mi barabara fassogud miskita namaz de mi ek fatihu helage miskit ko jamaata namaz de mi hege mi ekam timanna fassogud miskita gos dini ilmurin devwa nasihataka irshad awda miskitu ga ishine feriye mamme ka kamakunu diye got mamma birugem fiye timanna haddufana ala panet ehme mamme mana kuri timanna miskita diu mamme mana kuri jamaata timanna diu miedu timanna mihiri ekan do kollaf ena mi Europe ga mi ole budrogo bo mi hege photo ejjawur t-shirt ellagen ena asine em enage medumin astu medumin ene nege va mi harmin olenje got miskita fasotuna madadiyam kamakunudi dini ilmurin de darustan aduhan eshine me gote kamakunudi den ene kanne olemvi got em ene me hare olani ene fenne marangol gotaka ei mamma puna gotan olene ma kamakunudiyam bay mihun birugane mi enage dariyako fassodu miskitangara namadako henduna hawiru zukurtaka duatakiya ehena tumbuli diyo ko fiya enage faakuri borkolla fiya subhanallah puran tihar tangola bodore tiwa tiwako nuwan olek hukura goslava bay fara he miskita aralava hussogu tan horejjam ritko femwara horejjam munasabate gota miskitan aralava egota medumina he dinan olenje ne medumin fasna madun dena madu kogge ahara ko tingadar far hukura gosge bay befulunna midenne yogata darin tarbiyat kurima hukur duhwes eneka nege kom miskitege imamakan kamen ena tabawanik ei malege huriya magutake furigendar ete miskitakun takbir adu yeruga beren nikum tanegga kunalen alage namaz kolla ganneruga eneka ne kon imamakat tabawen kam namaz ko gennanik ei medumi ei algon menge bappamen algon menna dekki irshadoi komme hukur duhe gariche femwaralage musallaki vedderlagen olalagen gos kommesta gahidorugede namaz kollagen ama yoti warab bodan ena diimberi fedu ehaftaen enage diin ekkonim mi algon mege diimberi kohonnak den konta ko to ummid korne darinna medu ehm algon me mam bafange vishnu dini kankama meduga warab bodan ebeje heko bat oba izzati rakhunna waqtunde diimberi wegen ekujja ka nuwana gellume ragol deenuga nekkankama gena amele ufadda fe e mulin hem wa kenna mes dinge ge hagige mafhumuga dasko gennek awgon nodannawana emi eka gellume waanake faragga se waanake menoy ei ekamattaka
algomna duniya phone ifawani Allah subhanahu wa taala hagguta rakkaatiri kodde rakkaatiri kok ekalaange ada kurunje hagguta da me kurame gotu duniya gol matta e gota dariful tarbiyat koro jam sheikh fa kurben e dariful wani salih dariyaka awmanta ka hedu akor miyed balwa bappe mamma maru memme furtamannos miharus beffar awmana gola vidaluwe sheikh konduha kun heyye marwadus gunam farani ei algon dannoni kikuranto e marwadus tibalani ei salisima kuranje bar kante buhore algon mentere men gabu kurat mam maruge salisima kiyonje wakichen oy aharuima kiyonje wakichen oy e mikamattaka darimi tayyaron ehema e ettaka duwas gunanje goy algon kar mihani algon men duwas gunani mine gota kare bunima eyan algon men taidu kurvidaneti ege maanakofaneti mihani kikuranto duwas gunani bonemmala wahakeki komme miheko seenage mamiha maruima bappa maruima embe miheko niyawejjam dembalani eenattaka kom faadatto kurwen faadat kuraruga tanakon kuiye miho gereske miheko lova dundene ejjang ecche kiyewima eenekannen kiwaks ekamas mijene kuiye kur bayem mihun algomnen deken ha mamma maruwegem fatiha kiwa aduhu nuni miskitan naramisme kom faadatto mammewa ආහාරක එෆාර් මම්මගේ ෆාතිහා දෝ එකට අදි ෆාතිහා කියවන දීන ගොන්නකම එස්නු බිදුවෙන් එයි තාම එකනේ එම්මෙ දුව කෙවස් මියක රුෆියා දෙගෙන් එනක මෑම්බ ෆෑනට්ටක හේව දුවෙන් එන කරේ මොතිස් කොන්කා දරියත් එහෙම් බිම ඒනා සාලිහ් දරියක්කම ගා හේදුමට්ටක අල්ගොන් මෙන් දරිෆුළු දීන් වෙරි කොෆිකම ගානම මරුම ෆෝගස් දරිෆුළු කො ෆෑදා අගම ලිබින්දා ලොබ දිසෙතර අඛොන්න අඛතුම් තාවලි මි නිසාම ගවා කගම දක්කම දෙයි වර මුහිම් නුක්ත මෙත් මිෆන්නනි algon tafaat manzar kurin denne wen algon men kiwa bay fetto gaves dina khilaf wahak me innani ammu ko adu ehen deen to aqida taaruf kurma e dawah dinuma adi badokhlagi tafaat wahak taka miuri achi algon men ge darin kiyom medani adi algon men terege emme nurakka terikamenga algon men mujtama terege buri sarkar ge school takkam go ana ebe gawmi mannaje kulwalif ega akhlaqiyata suluk baar wahak de lifebur ennames algon men terege buri algon mege mujtama terega midennevi minganutaka tabawa nujhe bainal aqwami tantanga de buri etantraga nujhe gawi manhoju kiwa deks hako algon mege terega me faskanu ge me olemme jene muslim gotuka namat kokkan zakat dige roda ipagen hewkanta dakkogen olenje muslim darin emihunna komme nuje emihunna ke international lema bay kudinne menoni warabboda gabules korefa international wima kaden komme nujehena wage gotakan olek hema eves algon warabboda vistaran che nukta tawlimi nizam ge terega kiwa de fetto giturun kiwa de mudarisu namuna baykam gawanje namuna dakka baykam gawanje emi honna ki daringe edurun kam ga baykam ga emi hon kopi kuran dariwar hema emi hon wanje namuna baykam hema ege badu gawonna me fennani deem verikan ikhtiyar koffi mihaka algon menge school ta utirega ves masek korun dativege mide ei diinu go egotam mihe kolem vejjiyam ena egotam ulegen eneke darifula kiyevesnu deven sukulaga tagasnu deven eneke mujtamaga wazifa sada nukurven ekam islam mujtama nabiyya sallallahu alaihi wasallam devwa fa irshad go machan algon men komme daruse fararuga me nabiyya sallallahu alaihi wasallam salawat hutte misalawatu ke kele fana alunna mitur ashabuna qiyamat danden hegotuga ebe konna tabawi habe ko salawat sallam dua kuraruga qiyamat danden hegotuga ebe konna tabawi salafus salihunna ummatuga ashabe ko magu khiyar kura meka mitaw jaagenne denko akhullagun sulukat emiha ko ei ene ameduga gawadun gaanunun fiyolon jefurmi ei kivege to nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga waridefa gota ena ga amalatan hurima ena mehad muhasame kuran hama esukuluga me madrasa ge evves namadan kuramiya singirede bomiya music kule me lavakiya me nasha me evves kahala fiwalan emme kamad alanje akhlaqi suluki masale nefenna ka shekonku sharuye hijaba kun ena niwavejjam tahuge ga masala waktu komme halataka gawmotas barabar tahuge goto kure go safiyolata galmade mi algo mistan je nokta algo akho tumbuli bahta fiya masala balanchi
hama ekada ifanu sunnatu wahakam adugadakon kiyamun sunnata amalu kurima jaagane ballawa obadi istira khunna waqtunne islami khilafatu fitrigen gos atlantic kanum fe japanu ge mihar china me japanu ge faradum ferigen gos atlantic kanda hame islami dida hifagen wadagen sahabin duni fatha kurimi tumulila antibegen miedu algon men qawmutoga mihunna wale kukula bes marano tumulila horegen bayam mihunna hiwani mi algon men nakar mi tarakkiye tawzib nuwene mi aykonne miedu kobato algon men ge baro duniyega muslimunge lashkare bunima e waha kaduwa ves birugonna mi ismihun birugen zamanuga muslim fahulawanu emihunge akhlaqi gotun emihunge hunnanje sifekkam dekun sifegen emihun tumbuli horumaki ei kivegen ei ebekalakan emihun tabawi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge terege kayfan qura amurful terege himene kamen ei ehem bima qur'ana sunnen ei algon mege manhajukum gawaruga e manhajan e usulam ule faraatan ei rangalu faraatan gotuga mujtamo qabul kurwegen rangalu gotuga dariwarun qabul quran ennuniyam emihun kopi kurum da rangalu faraat kennu emihun kopi kurum dani nuba faraat nuba namuna emihun nagamun dani rangalu namuna ge fi mihun ei fiwalu ala masala bala emihun me geega bahatta efada bay gotuga dariwarun naddekke den kochikotawani ay warak gos miheke mare budde geega bahatta ege budde fiwalu andu kandala emme nuba mi ashuguri kivegent shari gotun allah amur quraf amurake na kimanteri mi algun nga halat den kihineto dariwaronna heorango namuna algon men dakkagen darin tarbet quran egem natija gotu menani fasigunna fasidun nuba jabbar mismihun ei algon men namuna kam ko balan mismin copy quran semismi film ko le me ka ase lawkiya me ka asiya den algon men emme furta me mihaka hama me airport um wan furta miha ena ko salam ko baddala folula selfie na ga fa jahana anghem mihe ane firimiha sadi honnane timanna mine meka photo naga en meka photo naga anekka nuustaku nuuswarin tiben barabar hama gate un nekun furtam photo kono kandale veto kos nuustoge wahaga den geek terege sewaga tv ge sewa komas miyo gasge ena hamalulum fenige mine miyo ko rajya asken emiyo ko hamalulum fenmoge niyumatu ko wahaga suruhi tawgali khabaru kiya subhanallah algon me hitala duha ko semiyo ko fenna namai duha ko semiyo ko fenna algon me lolum hamalun nufanna name itan arakako e miheku fenunuge niyume libijja warabbod niyumat ekon algon men gawmange wada gannawa duniyege mashhur international ebebe ekalum wada gati mamule gawmu hela waruge adi ebebe ekalum bay gawmutogo matin daturu kurum bes mana bebe ekalunge wada gannawa algon men terekako min gawmege nuswari ek nuhegga khabarek ga sem wa ke nukiya e me guloveniku men gadan e me darsake fasmi ho ek me annan ei algon men ge halat ei ma muhimmkam ka nuwat ekmege badaluga mujtam fasada kura fasik mihun ei namuna kam ga dakka efada farat darinna dekkima emis mihunge kankan algon men darin copy kurani emihunge harakat algon men darin egeni emihunge bohada fonna gota emihunge laheduma emihunge suluka akhlaq algon men darin das kurani ei namuna kam ga algon men mujtam emihun dekki mis mihunge den anna faratan ei heo faratan ei bekaru samalukan de nuje faratan gotuga algon men mujtamoga digendan hame heme loba dizetre ahun algon men terega darin halaku gen da sauben ei amille zaati maslaha utaka algon men ge zuwanum beenun kuru tima beenum wa maqsaden hasil kurumattaka e zuwanun labwa komme kame bes kofa mi wara nurakka terikam qawmuge etere kankama siyasi dakhili tafawut wiyanu da kantaw terega ebege maqsadan hasil kurma shariyen huddanu kora kankamuge terega algon men ge zuwanuge beenun hifu ei wara nurakka terikam sagiyetu efada farat sallallahu men terege ekha kante sallallahu men terege bahinga amille zaati maslahatan hasil kurmataka e zuwanu magfurat da farat sallallahu men terega madinnu hame heme lobe distere akhunna waqtun algon menna duniyage tarikhum fennam hagigate ki medes fennam da hagigate ki duniyage tafat qawmutak ghayr muslim qawmutoga kiyawage islami evves asasen usulen nati evves kala tarbiyeten islam dinu aqidae alukam namaden evves kam nudane alukam meg mujtamata kiyagen anna bay mis mihunge faratun wata kudinge faratun
e kudinna neguma hama ehem ekudinge darin wes war ginefara dini taalim tak adur wegnabati algon men war fakru eda bunane timannage darifulu mehar hunnani miina ko meka kiyawash eden war molko enage dariyaku europe go meka kiyawan hurmage eden war molko me agon dannon kiyawan diun ek zaatuka masale ke ehna me shari gotun ebur intaken algon men shari gotun beliyese dariyege aqidaya islami aqidaya rakka terikan kashornuwa mujtamaega ena behetun uddenwan kihawarakatto enenge rakka terikan oti mati fahennaga ais enaga aqida eta baawwa fasifagen asiya e warbodu gohokwa war ginefar eba dimawe he malgon menna kar avettir be gomutaka datur kura ko sitantage malarun suri kiwa bay kudin ehen dintake bawati ehen dintake aqida be gabo kur noni emme kodawege ehen dintake nuwanas timanne ki buddhist ke timanne ki hindu ke adrubunjas deen ei evves muhimmecche nukamu gabul kurabe ke bol enaka hayata deena ke muhimmecche nu den ulene me sulene uriyama sulene timanne somiyori em din to misam ulene den enaka ma bodo masalen nu kommen namadu nu kurunga di henkam nu kurunga ek ehma deen ei timaga hayatu ga ha muhimmecche nukamu ga deke dekun ei wara nurakka terikam den ederin as algon men ummi dukulani waran heyo ragol daring gotuga tibena kam henna mes kinefare daringe akhlaqa sulu gelli fon agon nudanna algon men tereng beero gomuto kiwa huriya kudinne ki mikala bayke adi e bedehunte dirkam neteke swarrangol kudin kiwagen e baade henna mes algon samalu anje nuktai e kala kan tatakun samalu salame bunge hame aykuga war digwa ke kurkolla agol dannawala nan algon men terega daring salame me numuge en asasei nuwa magotaga diumuge en asasei ek kame ei algon men gemi khabar fatura wasilet tv taka internet site taka adi algon megen gole zamani tafatu wasilet to kudin jifa onnotu ege terega kudin heda kura wagut meharama yagirme sagon hama kashoro kudin tarbawi filawala taka sukuluge heda kura gaditaka namada adenum wes duniyawi dini wajib taka heda kura wagutu bar maagina wagutu kudin mibawatuge wasilet taka akbe heda kur en ginawagutaki bekar gotuge heda kure wagut ballawa algon menna kirtu qur'anun akurek kiyalana wagutu no ekonku phonum mes guruwan no huriya chagum kiyawe kiye medanna guruwan kiyawa waguten nonna phonum abodu hifatta antene badatta antibe enekam qur'an akuru no huriya achen kiya hewacchen no huriya achen kiya miho kommeche liunos kiya kommeche dekkis balanech ekam qur'an kiyawa kam hewkan tat qur'an kanne wagut hem e wasiletto ali ege zariya in algomen mujtamawta fasada gemida kurin algomen faha kuri faden zuwanun masuni koggen anghem firihem masuni koggen wiyanuda harakata hinguma ekudin ebawto kantato jassuwa shawgori kurwa tantana daturuko mismihun radashun kudin hodagin emismihun bodokoggen molokoggen bodati inamtaka achi kandalagen ege terega algon men bodati vifare verenna horiya mihun ekama heda kogge mule kawmuga bodati munkarata hingom miden kiyamet do e heda kura mudala medu adi ege saw mujtama ganna fasada meduga suwal nukurwene kamage bekolon hiflu kurbanit nun allah subhanahu wa taala e muda devvi gota betu suwal kur muda ena hodi gota betu suwal kurbana mehme muda kharadu kur gota betu suwal kurbana mudalu dahiveti kamuga algon men mujtama fahish kantaka munkarataka gendio mase kora faratak warabboda samalu ange beje qiyamet do emi hunna suwal kurwene e faasa emeduga adi hama hemme mujtama egena akhlaqi nuba suluka emeduga lobad izzeteri akhunna ukhtun hame ayeku algon men visnalanje bawaru tarbai filawlatan eburi henname sawonu filawlu dimi darus tigwegen dati kurukollanan baaki webba algon hama dannawadan ekkulla fe lemen algonda sheikh abdo devvi lemesh mi lemaki nawarstek fastolas ekek ei miladin hijrin terstek adde ekegga bahar majalla ga mi ali hussein nafar befule liwafawa wara ibretteri lemek algon mege mawdu agule hema elen algon men dannawala fa nimmadani adi lemuge terek algon men nerat kurawiya ituru wahagata mi enginda levera vidala fumoni
වේනායි තුරාත නුලිබේනි තවලීමු දරින්න දෙවිගන්නේ තම්රීනු වනි දුනියෙන් එදරින් තර්බියත් ලිබෙවේ ගොතකුන්නේ දරින්නි බි අමානතකේ මයිම් බෆයිනා හවාලු වෙවේ අල්ලාහුගේ හග්ගේ අලතකුනේ මි කමාමෙ දුබිරු ඇති වම්වානේ දරින්නගේ හවාල් කෝ අමානතකේ අල්ලාහ් තාලා එයාම දුබිරු ඇති වංච ක්‍යාමෙත් සවාල කරේ එෆෝගා ඒ බිරු ඇති උමට්ටක අගොල් මෙන් දරින් තයාර කරන්ජේ ගොයල් ලෙම්වරේ විදාලුවන් ඒක ලාංගේ තාරුෆ් වාගතුගා අම්රායි නහි වකිවා ගොතුගා ඛුල්කායි උලුන් හේවා ගොතුගා තවලි මුදිනුම් වාජිබු ආනේ බල්ලෝ මි ඉබාර ඒකලාගේ තාරීෆ් වානේ ගොතුගා මේ ෆුර්තමාන අගොමෙන් දරින උගනාජේ කොචිත් අල්ලාහු මාරිෆා කොංගාදුන අකීදා අල්ලාහ අදා කරන් ජහග්ගොත් ෆඅලම අන්නහු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ඒක මේන්නු අගොම ෆුර්තන් දස්කොත් දෙච්චෙක් එහෙන් එචි දස්කොත් දෙනි ෆුර්තම දරින්ගේ සිකුණ්ඩේ වද්දාදෙන් ජේනි අල්ලාහුගේ හැබොන්තකම මතවරි වන්තක මේ විදාල වනේ එකලාගේ තාරුෆ් වාගතුගා අම්රායි නහි වකිවා ගතුගා අල්ලාහගේ අමරු ෆුළු දෙකලාගේ නහිත හරාම හලාල් හේවායි නුබා වකිවා ගතු උගන්නාදෙන් ජේ ඛුල්කායි උලුන් හේවා ගතුගා තවලීමු දිනුම් වාජිබු ආනේ හැම එකේ මවුලුමාත නුන් දරන දෙන් ජේනික් ඒ මවුලුමාත කුමච්ච තර්බියත් අල්ගොමෙන් දරන උගන්නාදෙන් ජේ ඒ අසාසක දෙන් විදාල වනේ තර්බියතු කුරිනම රංගල ෆහි මඩුමාතිරි නිමුමේ රංගල තර්බියතුගා කුක්කුරි නමයි දතිහාලා වේ උෆලම් වානේ එකම අකුරු මෙත්දානේ නුබෑ ගොතුගා එන ඒ දරී ෆුළු තර්බියත් කොෆිකම ගාන මේගේ වේන් දුනියේගා සේන තාම්මල් කරන් ජේන දෙම් විදාල වනේ විස්නාෂ ඛියානා කුරිමිහු තර්බියතුගා අදබායි දරින් දුරු කුරිමිහු මිස්කීනු වෙගෙන් එදණී නිමිගෙන් දරි ඉංගේ එහියෙන් නැතිගෙන්නේ අදි ඉතුරත් අකීද කුරා විදාල වනේ මිගොතන් එකිත මිහුන් හේ ඒ උරෙන්ගේ හලාකු බඬුම් විහෙයි ඒ කමුම් වේ ෆනාවේ ෆහුන් එදනි ඒ කමාමෙදු රොයරොය නිමිගෙන්නේ බයි මිහුන් එමිහුන්ගේ දරින් එයි එමිහුන්න ජීවරි මුසීබාත් එක්කම වබා එක්කම ගෙන් ගොස්සා ඒ දරින්ගේ සුලූකා අඛලාකම දරින් බෙලෙට්වම දෙමිහුන් ඉහමාලු ෆවාති වල්ලා ඉබාරා ඒනගේ හලාකු ඒනගේ බඬුම් විහෙ කිතම් මිහුන්ගේ වන් තිමාගේ හලාකු බඬුම් විහා හිසාබ දියාම එයි හගීගතුගාවස් වරබොඩ් නුරක්කල එෆ විදාලවනේ විහෙයි තාහිරු දරිෆුලකේ හුරිහා ගොතකුම් වස් මාසූමේ එෆහුම් දෙන්දින් තර්බියාතේ දෙරොඟුම් මෙදිනි මයිම් බෆයින්නේ රංගලායි නුරංගලු එනේ දස්කොද්දිනි මම්බෆා එන මජූසියක නසාරා කදනේ සේනේ මම්බෆා දරිෆුල අල්ලාහ් දෙවනි වක්කම් කුරා කුජ්ජේ ගොතුගෙන්නු දරිෆුල දෙවනි සිංගරේඩ් බෝ කුජ්ජේ ගොතුගෙන්නු දරිෆුල දෙවනි මස්තුවාචි බෙනු කුරා කුජ්ජේ ගොතුගෙන්නු දරිෆුල දෙවනි ෆිතරතුගේ සාෆ් කම්මතිගා එ මම්බෆා එදරිෆුල් නසාරා කනොත මජූසියක සදනි අඛලාගු නුවානම රීති වෙගෙන් මීහුන්ගේ තෙරේගා හුනි ජෙහිගෙන් රහමුම් වෙදේ මහරූම් වෙගෙන් අඛුනේ මින නතිජා ෆෙන්නානේ අඛලාගු නතිජා මුජ්තමෝගා ඒනේ කි නුබා මිහෙක්කමගා ලේබල් කුරවෙගෙන් මීහුන්ගේ හම්දර්දියා රහමුන් ඒනා මහරූම් වේ ගෙල්ලි හලාකුවේ බික වෙගෙන් අඛලාගුනේ ෆසාදේ මීහුන් නෆරත් කුරා මිහෙක් ගොතුගා මුජ්තමෝගේ මිහෙක් හුනි ජෙහිගෙන් දානේ හුරි අමලෙගේ ෆෑදා දේනි හුරිහානු බයවස්තේනි දුනියෙන් එයාලා දෙම් වකිවානි කුරි අමලෙගේ ජසා දෙකිගෙන්නේ ඒකලාංගේ අමුරුෆුළු මාගදේ ඒකලාංගේ ජසා දෙන් මා හුනේ ඒකලාංගේ උකූබා මා නුබේ ෆෙන්නානි ෆහුදුව හුන්නේ මිහිරි حالت හුරි ගොතකි අඛලාගු නතිමා වා ගොතකි තවලීමු නුදින්නම දා ගොතකි තම්සීලු වෙගෙන් ඒ මිතුරුන්නේ ෆුර්සතුගාවි නගාලි කමෙක් ෆහකුන් නුමෙ වානේ ලිබිදේක නෆ්සායි හයා බර්බාද් වෙගෙන් බික හාලු තිමාය ජහිදානේ සොෆහා එකමි බේකලුනේ දිරි උළුම වෙස් බේනුම් වානේ මි තජාරිබු හාසිල් කොල්ලාන්දේ දුනියේගේ හිඟාමි කානූනේ අලගොන් මි ලෙන් අලගොන් මෙන් ශරහකො ෆොතෙල්ලියුම් කමුගා ඉනමස් වරන් ඉබරිතරි වාහගතක මේක ලීෆවනේ ලොබ දිස්තිර අකොන් අවුතුම් අලගොන් මිහයිසම් ෆිලා වල කුර්කොල්ලානි මිරේගේ අලගොන් වරබ්බොඩ හිංගම ජී තිබේ ෆුලුන් ගතිය හුදූර් තිබේ ෆුලුන් අලගොන් මෙන් දර්ස ඉජාබ දෙවිල ෆුරිහමකගෙන් හම දේහ කොද්දෙනි තිබේ ෆුලුන් හිප්පුලුග දරින්ගේ සලාමත රක්කාතිරිකම ඔයෙන් අහම්මේ තගීතු අදී අලගොන් මෙන්න ඉතොර නිෆද හරකාත හිංගම ලිබේ වරබ්බොඩ බාරේ වරබ්බොඩ මානවී එහි තෙරිකම ගේ තිබේ ෆුලුන් අලගොන් මෙන් මිෆද දර්ස්තකන් හාසිර වඩා ගතුමකි එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තිබේ ෆුලුන්ගේ මේ අමලුග බරකා ලබ්වාෂි අදී
algon hama nimmalamu handan kolleden emme warugada hatiyar gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kura hatiyaraki dua ge hatiyar darinattaka heu dua kurun ei algon men abadu lazim kogen kuran jene kame algon men ammati ge evves kamenden ikhtiyar go Allah subhanahu wa taala ga puluga horiya kame wani ema ekalaanga hadratum waage edun algon men lazim kogen e darinattaka heu mago algon men dakkan je hada subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.